Good morning. Ngasi rules ki reading hapetang yeng se ko. Rules se sida aina laira nung ma'am se ko ani katang lo ko ani dudagi number 1 or number 2 ko ama khanse ko sum ma'am ko thana ba haidani ko se tawrisa. Ado sida ahamba ko number 1 gi rules sina sida laira ko. Aduga number 2 gi rules sina sida laira ko. Ahamba number 1 khan bangai aduga number 2 khan bangai ko sida laira. अहंबगी नंबर 1 से सिलेना को हाइदी क्रिएटिव वर्क कुंबा हैरगदी को अदुदा थबक तौबियो को हाइदी एगी खुदसा ओइरो नत्रगा लेना को क्रिएटिविटी वर्क कुंबा सिदा थबक तौ हाय को सिदा इंगोदा कानाबो ओइगनी को से लंबी पिरपो ओइना ओइबदो मका लाइक हैरगसु अमुक लेना को लाइक मयाम अमा तमगसु खुदसासु दुम हैयेना खलसे बतादी हाइदी खुदसा हैबदो ngsai semba saba khotpa create tauba hairagadi adugi pot kumbada tawbada jo khai akai ba kashu leite ngsai laik ma'am tamure du na id just id job na tari tawre kholo ka ando maina ngai ganu samna haibada ai shi ma tawba ngamni na isada khallagadi adugi pot to tawbi ba ko sisina khoi gi keno leira ko ahamba gi rules khan bangai gi ani shu basina mu lai sina ko sida tawi se signal ama kai ma hai tare ko dumaina aingonda lambi ama kai la ka lambi ama kari ama lakpo oi ko lambi ama lakpo vision clear oi rakpa ngasi se ina tawni ma pot se ko pangthopa ngamam draga so isha gi oina amuk hena knowledge kari kra gain to bangam gani ko aduga amana lambi adum pirakpo oigani haidi lambi ama natraga amana ko haidi aina thiru draga su masa mathanda lakjabdo sigi pot mayam se ko aduna haidi flow se dum chatpi be ko haidi la iba chatliba tawriba kholiba sugumba mayam se da ko adasida leire ngasi gi oina haidi rules ki reading su mayam thank you